Anyang laki din! Ha? Nakapulis kay matatang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Ay, kwa. Adamapan ko gatangan ni Ili. Iso nga inton sumangpet ni nanang mo. Ibagam nga danapanak, wan? Wan tatang. Ngaman niya ngamin ay hati mapanyo gatangan. Basta, di mo mitlaan mo. Ura ibagak. Anya? Malahin na ko, nanak ko. Urayim latan ni nanang mo, asumangpet. Wan tatang. Nay, apay nga agmay-may saka anak ko. Apay, awan ka di pay ni tatang mo. Si Mang Peten nanang, ngamrimwar manan. Adda ka numapan nagatangan ijay ili. Anya? Anya kano ay hati mapan nagatangan ijay. Salsalud-sudak nanang, ngam di namot imbaga. Salud-sudan yun to ano sumangpat. Anya nga tati mapan nagatangan ijay ili katrumabiin. Ala, umay kan ijay kusina anak ko. Mangantakit din. Adda in take out ko amakan. Maudin to ang mga nitatang mo. O sige, nanang. Ay narabiin Joshua. Ngam rosaryo, tinapan mo ginatang ijay ile. Wan bakit? Isulat ti gagara ka na pa ni Ili. Nga uray rabi. Anya? Gimatangak iti dua rosaryo. Iso da ito, iti maysa. Kita mo. Inkwintas kumutin ah. Ha? Kanya maysa, inkarga ka iti sangot ti motor. Anya? Ne, itaman pa'y ana panunot mo agumatang iti kasta? Nakaskas daaw. Si Kaki dimot bakit? Kit gimatang ka, tayong bagla nga mangbantay kanyak. Kun kastamot tan iti motor ko. Nang runa kit inaldawak arumwar ama pa nagtrabaho. Kat nasaya at nga ron ano kasta? Wen, bakit? Madlaw ko nga mingkit. No marabyanak, kasla addal alya iti liklikudak. Kasla adda umang angkas. Isuan na panunot ko ti gumatang iti rosary. Bakit? Agasam manday ta pare. Adamat rosaryo nakabitin hindi tatanggid mao. Ay katuwan mo ta pare, apay kapoy. Talaga adi madlaw ni bakit mong ado ti chicks mo. Gaputa kunti rosary ka mo tayo. Ayun pare. Saan lang nga da ito'y tengag ko? Dapat iji motor ko ah. So asaanin na talaga makadlaw, di bakit ko? Amum talaga ter aramidam no maipapan iti chicks niya. Aramidam aminan. Tapno saan ang makadlaw ti asawam. Hey, katuwan na pare. Nariga tayo, nubilang lang. Pre, siguro nagsinarak kay manan kanila niya. Wan pare. Nagsara kami di kalman. Kat inton malam, ni dali mo iti kasinara ko. Anya, dali. Di bakla nga dai naman na. Wan. Ay, unay kan. Ay, sus. Pinaggigidan man, pare. Ay, numaamuan ni bakit mo dito aramida, di alam mo. Saan na maamuan pare? Ngamin, adda rosaryo iti tengad ko. Nya? Ay na, agyaman na ka. Kunat mo di kan umay, darling. No imbagak nga umayak, darling. Umayak. Mabalin ka di mo tasan. Sa bagay, awan mo ti malagip ko a promise mo, adi mo tinungpal. Kituan. Anya kalaki din na ya. O ala, uminom ta nga rodan, darling. Sana bale, siya ti agbayad iti amin nga inuman kin pulutan. Just drink. Ay, tapis ka talaga. Ay, awan na nyaman na. Basta parakan ka. Anya ti ko na mare, gimatang nilakay mo iti rosaryo? Wan kumare, dua ti ginatang na. Ay agasam man mare, nangibitinan na ngay. Jay maysa, inkwintas na. Kat jay mo't maysa, imbitin na iti motor na. Kasta ka di kumare. Ay na, naimbag ka pa'y,
Adda makitam ang nagbaliwan ti asawam. Agasam manday ta, gimatang iti rosaryo. Iti saan amabayag, mapanto ag simbaday jayon. Ay na, sapay la ko mga rod takasta, kumare. Hay, nilakay ko. Ay na, awan lat amok iti dayjay. Ang mga nuag kuyog-yog no makaigam iti rosaryo. Ha? Wen, kumare, iti kasding ugali na. Amang nginom lang arudan, ag kakanat pa'y dagiti babae na. Anya? Wen, kumare, iso nga awan namnamak nga agbaliw pa'y ti asawa. Ne, nga trabein. Ngam apay nga tangawang pa'y ti amam. Wan nga rod nanang. Kasla rin na biimat tan amala daw nga agaw awid ni tatang. Wan nga rod. No sa dino nga tati papapanan na ah. Ne, ada ag tuk-tuk-tuk. Amangan no isuraytan. Takayon ti bangilukat itiri daw nanang. Mabutengak. Amangan no saan ani tatang. Apay Joshua, kanayon ka magta na marabyan? Ha? Ay, bakit? Adala nagdagasak. Aniya, nagdagasam ko nam? Amangan kit demat no ada babaim ah? Ha? Ay, saan bakit? Saan? Anya kita babae ngayon kay bagbaga. Awan babaik, bakit? Naginom kami lang ijay balay, ti maysa kumpare. Nasaya at no kasta. Amon bakit, jak maaramid ti agbabae. Amon mait, nga orela dua ti rosaryo. Maysa iti tenged ko, ken maysa mait iti tenged ti motor. Sapay la kumatapod no lagi ta nga ibagbagam Joshua. Maamwaklaan no sa dino ti papapanam ah? Maputad ko talaga dayta. Bakit? Ay ka naimbag man, ta saan na makadlaw ni bakat mo kan ka, pare? Saan pare? Agat atap mo, magpatingga lang iti at-atap. Anya? May isa lang amin ti adda iti panunot ni Nanet pare. Tiyak maarami, tiyak babae. Ngaputa nasing pata. Ngamin, adda rosaryo iti tenged ko. Kan addamot lang iti motor ko pare. Ay, una yan. Biliba ka talaga kan ka. Kabailam lata nga agilimod, iti palimod. Ay, katuwan na pare. Apay, kapoy ako na. Kahit, agsarsara kayo kadipay kanilablay? Ay, uwi na pare. Iso na lang, mamindwala nga, iti makalawas, no agsara kami. Anya? Amo mo tin pare, no mabalin la ko maapagduag ti bagay. Ay, inaramid ko na. Na, Saan lang amin kit adalable, kandale, ti kasinsinara ko ita. Adda na inayon pare. anya? Ni Prise. Yang ay kadwamot lang ni Dalay, ngagtabtrabaho ijay bar. Ilimlimod mi lang ngagsarsara kami pare. Tapnusan ang maamuan da ijay abakla. Anya? Ay, apaw. Pinaggigidan mo talaga ah. Wun, tinapatag. Saan ang maamuan ni bagat ko? Kasi ti kunada ka rodain, mas maraming babae, mas maraming swerte. Anya, sigurado kayo iti dayta nga ibagbagayo, Manong Randy? Ay na, wen, ading doon na. Sigurado ak. Ay, diyak kumakayat nga ibaga nga maasyanak mat kan ni Nanet kahit. Awan apulos ti amo na maipapan iti saan anasaya at ngar aramida ni Joshua. Una yan ni Joshua. Kunaklakit din no nasaya at ti panagpampanunot na. Kundibitin iti rosaryo iti tenged na. Ken iti motor na. Ng babaero matlatta. Wen nga ron, saan la amay sa? Uno, dua ti babae na. Talo pa'y ah. Anya, Wen, dua babae ken may sa bakla. Uto-uto mga amin di bakla. Gaputan na tayo ni Joshua. Apaw, ilibre na amin na yun. Ore, mano aribaw. anya. Ay sus, saan anasaya at daytang aramidan na. Kaasimat ni Kumarik. Ay, ibagak daytoy kan kuha na. Wen, ibaga ma. Hindi mo ibagbaga. Asyak tinang idanon. Wen!
Nagimot no, da sa bali a babae, malaksid kanya ka, darling. Ha? Ay, kwa. Awan, darling. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Promise. Nasayat no kasta. Mala. Agorder ka nga rodan iti inuman ta. Anya ka diti kayat mga inuman ta. Ibagamla, sak ni makaammo. Orean niya. Basta arak. Si kakit di man. O sige. Mabilang ang pang-asin. Tadi ka nagparte. Itulod na pa dagos ko. Iso a kontrol ang ti inom mo. Wen ka di. Don't worry, darling. Ala, hindi ka kita gorderan iti arak. Apaw, naimbag man ta nakaawid ka pa, Joshua. Ha? Kwa. Anya? Panunutong pailaang no anya man ang tiirason mo? Ay, saan magbagay? Anya kalaki din na. Siguro, adda babae man niya. Si kakit di may. Awan, bakit? Nasingpwet da ito asawa. Anya kalaki din na yan. Amumitin bakit? Orela dua ti Rosario. Iso apat yung mga matibagbagak. Awan babae. Kunak manen, bakit? Kat, anya nga rod agapo, akanayon ka marabyan. Naginom kami lang, bakit? Kadwak mo dagiti ko kumpare. Ay na Joshua, uray agbayad ka. Jackpot yan day tanga ibagbagam. Sa bali di agparparig na kanyak kat. Maamuak lang nga dar aramidom adyak magustuhan. Putdok day ta kunak tumat. Anya? Naimbag ta na danon ka dito'y balayo, kumaray. Wan kumare, naranaam nga awan na panak ita. Awan nga min nakitang danak itakat. Kasta, ay namare, imayak tadda na patig nga ibagakken ka. Ha? Anya na ita? Makapakigtot ka mat. Pagsayaatan ka de. Saan apagsayaatan, kumare? Amok apagsakitan ti ulom, ngamnasken amaamuam. Ha? Agkakanat met gayam ti babae nila kay mo. Ay sos, adda na kaibaga kanyak. No di mo pa tiyan, surutem nila kay mo ijay ili, ijay pagiinuman. Anya? Saan lang ka no amay sa ti babae na? Uray dala talo, dua babae kan may sa abakla. Anya? Pudno talaga ti atap ko kini Joshua. Mas daawak ata apay akanayon mo tan amarabyan. Tiliwam ti asawam mare. Saan anasaya at day jengar aramiden na? Di nala pinanunot ti anak yaw. Oh, itaman pa yan asapa ka nagawid, Joshua. Ha? Siguro, naamuam nga amu kung ti araramida man niya. Bakit? Awanan ka itibain? Salbag ka alaklakayan? Apay at tinong panak mo ten, bakit? Kung dibitin ka iti rosaryo di tatangad mo. Kung ijay motor mo. Gayam ano ti babaem? Salbag ka talaga? Anya? Asino tinakadamagan manan iti dayta, bakit? Awan bibiyang mo no asino ti nakaibaga kanyak. Awanan ka itibain? Agasam uray dala talo. Dua ka no a babae kung may sa abakla. Ha? Alaom amin akawas mo dito'y balay. Amin agargarot mo, agtalaw kan! Ha? Ay, bakit? Awan na mo ka papanak. Ay na, Joshua! Anya nga awan? Ay kat, pagsisinublatam ang awidan dagiti babaem! Salbag ka hide! Ay, kasta unay apa nangiday dayaw kukan ka, gaputak kundi usar ka iti rosaryo! Ngam gayam adu babaem, ah! Ha? Di ka laagbain! Ala am amin akawas mo! Agtalaw kan! Awanan ka itipain a lalaki. Ha? Apay nga tinong panak madlatan, darling. Di ka man aging didi nga awan amom. Ha? Imbagam kanya kasaklaang, awanan sa bali, ngimulbod ka. Kwartala ti kayak mo kanya. Kundi bitin ka pa iti rosaryo di tatangad mo, ngam
Hoy, saan mo't gayam taulbod ka? Ay, Imbaga pa'y kanyak nga awan ti asawam, nga madagayam. ay, pasensya ka kuman, darling. Gusto ko man. Agsarita tayo, Jerwan. Nakababain nito yung unag. Ano ti tao? Awan bibiyang ko. Pakaragsak ti pan nakaibabain mo, salbak ka. Nya. Dayta, gapo iti kinaado ti chicks mo. Uray may sa awan nagbati. Ay, uwin nga rod, pare. Jak amo no ape, adi manon ngamin ka ni bakit ko? Di mon pagparikutan no asino tinangidanon kan kwa na. Among mutain. Adulat ta ti tattao makakit-kita kada kayaw. Iso adi mo no asinaw. Ay, tinapatag kita na amuan ti asawam. Ket tapno balbaliw ka. No saan ana amuan ni nanit day tangar aramida, sigurado nga itultuloy maw. Pare. Mangasi ma. Agbalbaliw kan. Ipakitam kumamit anasaya at ti kinatao pare. Tapno at damat pakakitaan kadag iti rosaryo nga ibitbitin mo iti tengged mo. Kadi iti motor mo. Saan lang nga ibitbitin. Tapno saan amadlaw nga dadakis nga aramidem. Maawata ang paray. Ay, uwin, pare. Maawatak, ti kayat mo asaway. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sigurado ka kadi nga awan asawam, wenno pamilyam tunyo? Ha? Uwin, basnay. Promise. Awan asawak. Mamati ka kumay ti bagbagak Saan ang agdaton king ka no da pamilya? Nasayaat no kasta. Kayat ko laang asiguradwan. Ngamin, amangan no ay ayaten ka. Kat addagayang pamilyam. Narigat mo't Ay, awan. Awan ti pakadanagam ko naktuman. Podno ti bagbagak. Kanjak maaramid ti agulbot iti tao ngay ayate. Agyaman ako unay iti day tanga imbaga. Agyaman ako unay tonyo. Anya? Naggapu ka man na ni Jayan ni Basnay idikalman, pare? Uwin, pare. Ngam pangasim Tasaan mo ko mga ibagbaga iti ure asino. Ang mga numamon ni Jonah, narigatan, pare. Ha? Ngam sa bagay, ayos lang nga mamon na. Ngamin, naumak meten kinkwa na. Kaya't kung agwin naswas kami. Anya? Day tatipod no, pare. Naumakon ka ni Jonah. Awanin tayat amarikrik-nak para kinkwa na. Unay kan, pare. Gapu lang iti babae. Kastanti bagbagam. Uray live-in kayo lang kini Jonah. Irespetom kumamit, pare. Ay na, pare. Kasano nga respeto? Kit awan nga ro din tayat amariknak para kinkwa na. Sos! Addakan ka dayta, pare. Makaamu ka. Anya? Rabiin nga pumanaw ka manan. Papanang. Ada papanak. Kundi mo damagin pa. Day tatijak kaya't king kakay. Amin na papanak, masapol na damagin. Masapol amamuam. Nya kamutin. Anya? Live-in talaga Santa pa'y ama ko na nga gasawa. Ngamin, awan pa'y papilda. So di nakman, bagkalan si ka, Jonah. Anya? Siguro, adda babaem anya. Day tati paglayangam. Agsuspitsa. Day talagang tamong ngay baga. Wan-wan no saan laang ti isong bat mo. Ado nga mom. Kita ka man langan. Ne, da kayo matgayam, nanang. Wan, imayak tapadigwan kayo iti sidaan.
Ay na, agyaman ak unay nanang. Ngam ne, may sakmot amangan. Awan ni Tonyo. Awan nito niya. Napanan na katrabe ay. Dakam mo nanang. Damdamagak itay, no sa dino ti papanan na. Ngam sa bali mo ti sungsungbat na. Anya, ay una yun ti anak ko. Sa di numan nga tan tinapanan na. Amanga no napanmanen ijay ayan dagiti barkada na asanger. Ay na, nasaysaya at no ijay tinapanan na nanang. Ngam no day taapan agbabae. Anya, Maditi agparparik na kanyakat. Ngam jakpay kayat ti agsao. Ngamin, awan pa'y ti ebidensyak nanang. anya. Pasensya kan tunyo. Ngamnas ken ama-amwam da ito ibagakken ka. Ha? Ne, anya day ta, bas na eh. Pasensya kan, gaputasaan kan ngay ayat ulbud kamit gayam. Adamit gayam live-in partner mo. Ha? Kunaklakit din no si katilalaki ang makadwak iti tungpalbiag. Ngamsan med gayam. Ay salbag ka, ulbud ka. Mabit lang. Uwan, podno nga the live-in partner ko. Saan ko nga ayatan ni Jonah? Awanin tayat amariknak para kenkwana. Ha, ulbod, di ko namkid di. Kaya't mo apaggidanan na kami. Di ta ka manlangan. Ayun gayam, dayto yun ti maudi pa nagsarita ta. Pangaasim, tadikan agpakpakita pa'y kanya. Anya? Anya? Gapulang iti pan nakiwin na sos ni Basnayken ka? Daytan ti pagparparikot ang pare? Ay, uwan pare. Kasladyak maklon na dyan nga inaramid na. Ay sos, unay kan aya pare. Ay kat natural lang agsakit at talaga tinakam na Ngamin, iti sabali pa'y lang matatao tinakaamon na nga addagayam kalibin mo. Ay na pare, no siya klaang, urnusam kit din ti amin kada kayo kin ni Jonah. Anya launay ay ang amin ti alam iti babae. Basta pare, nagsakit tinakam ko. Kun may sa, naibagak mo't idinkin ka. Nga awanin panagayat ko ni Jonah. Sana ya pare? Kunam laang dayta, gaputad dan babaim. Ay ngam no awan, maayat mo matlaang itipod no ni Jonah. Ay, saan pare? Saan talaga? What? Atap mo nga da babae ni Tonyo? Wan mare, iso talaga ti instinct ko. Ay kat, paliiwam adamok mare. Agaramid ka iti dami account. Tapno maamuam no pudno nga adda babae na. Ha? Un mare, uray kitaem, matiliw mo tayo at Tonyo. Wan nga agpaysoan niya. Payman, agarami dakman? Un mare, kalpasan na, kundi chat kamat akano ken kuana. Di ka lagpadlaw tapno matiklom. Makitam no anya ti pudno, ha? Makitam no talaga nga agbababae ti asawam. Ay, ti kalibin mo kunak ko, ma. Saan mo pa gaya mga asawaan niya? Sorry. Aday ta, nakaaramid ako iti dami account. Oh, ay katkargaan mo tan ay ti konkondit profile picture mo. Tapno saan nakadkadlaw asika. Wan nga agpaysoan niya. Urayan niya ditan. Basta ada profile na. Tapno saan madlaw ni Tonyo. Ikat mo to, matang. Yeehaw! Yes! Nay. Naragsak ka. Siguro, pare.
At damanan baro a chicks mo anya. Ariglado pare, adda talaga. Anya? Kita na ito, isupay tim mo na nagchat kanya pare. Ay sus. Nagpindas ka, kasla artista pare. Na, kahit ar-ar mamanan. Ay, katuan na pare, apay kapoy. Ay sus. Sika talaga pare. Sakit mo sa daytan a kinababaerong. Si kakit dimot pare, palipas oras lang man. Kan pangasim tadi kagitandanon kan ni Jonah. Narigatan. Kahit kunak man no awanan di panagayat mo kan kuana. Ay kat uray pare, ang mga no panawan nak. Awan agluto ti kanak, nubilang lang. Kayat mo sawan, adda para luto, addamet pangpalipas oras. Ay katuan na pare, anya nga ron, kat gwapo tayo mat. Oh. Iso babae pa higit din ti umunang agyat pare. Anya? Siguro, adda babae man niya. Ha? Anya ka din na itang ibagbagam? Awan babae? Adda nga men tinakaibaga kanyak. Nga adda ka no kasinsinnarak mo ijay ili. Ay awan, sana po no dayta. No patyam, ay kat patyam Basta siya, awan babae. Kasta ti panagsasaunag iti lalaki nga daramid na. Kasta. Anya? Di ta ka man lang. Ala, pumanaw ka no di mo kayat adanggan ti ibagak. Ay talaga pumanawak. Nakmanlangan ni Jayan danana. Makapaawan ganas na gawid ditoy. Kasangsangput ko pa lang, kastaki din ti bagbagam. Di ta ka man lang. Anya, pinanawam ni Jonah gapula ang tadi mo kayat adenggan ti bagbagana. Una nang, marengrengak. Iso pinanawak man langan. Anya, Kasano mga amin, kasangsangput ko pa lang, ngam isoki din, ti mapan na ibagbaga. As sino kumamot ti sana marurod ngay? ay natunyaw, saan ka marurod no pudnaw nga awan ar-aramidam. Ti kunam kitday, marurod ka, gaputaadda talaga ti aramid mau. Nanang. Wan kunam, Ay, awan dar aramidag asaan anasayat, nanang. Saan ko pa yung nakita iti personal na kacachat ko kay? na, adamanan ka chachat mau. Ada nanang, chat lang mo kidi Ay sus matungpakan si katunyaw. Ha? Chat lang ngainton kwan, sinabat mau. Ay, ad-adamanan ang makaungat ni Jonah ka. Pinanawak ni Jonah asaw-asaw. Sa ita, da kayo mait, nanang. Umanawak man dito yay. Sabatok man langan da ito chicks sa kacachat ko. Anya? Kano lang iti nag-chat daytakan ka? Ngamita, sabato mo? Wan baray, magagara na ngaminin ang makakita kin ko na kay. Unay ka na ya pare. Ipatay mo nga talaga no awan babae man niya. Si kakit di mo't pare. Saan mo ta? Palipas oras laeng kunakmanan pare. Palipas oras ko nga mairwam munton daytang aramid mo. Kasi man ni Jonah nga agan anos iti tanam. Ay kahit no saan ang makanos, ay kahit pumanaw Total, at damot da ito'y kacachat ko. Marig na ka labnak mait. Minuminuto nga icachat nak. Nag-sweet pay ko naman, George. Anya? Awan na da dya, Jonah. Adayaw, no ikumparak iti checks ko. Oray ni Basnay, ide. Awan na. Ay sus. Makaamu ka man langin pare. Di nakmetdenggen nga uray anya ti pamagbagakan ka. Sapay la kuma, ta saan amaamuan ni Jonah day tangar aramidaw. Anya, natikloman ni Tonyo? Wan mare, ididamo pa'y lang nga in chat ko, natiliw ko nga ada talaga ti babae na. Ngam di na ba'y amo ang si kadayta? Saan pa ya? Ibagbagak nga rod nga agsarak kami.
kat nagwan mat, ti awanan bain. Anya? Ay katuan ag sinarak kayo, tapno makigtot iti uray la unay. Uwan mare, ag sinara kami kanukat inton Sabado. Apag isaw nga awan trabaho na. Anya? Ngam kalpasan ti panagsinnarak mi, panawakon ti salbag a babaero. Jak kayatan, kaslak maag nga agan-anos kan kwa na. Ay katuan mas daawak man ngamin kan kamare. Lukluk na ka lang arudan. Rupa pay. Engam, di mo pala panawan. Ay saan mare, panawakon na talaga, nauma akon. Itayak pa ilaan dito eh. Ngam awan mo tin di babaya kasi sinara ka. San samot tin nga umay. Oh, apay, Ah, saan mo mauray ti babae akasinnarak mo? ha? Jonah? Siyak day jay babae nga urayam, jaski ka talaga. Ha? Talaga mo't anapuklan ka babaero niya. Anya? Inaramid ko lang day jay adami account. Tapno maamak na pudno nga ang babaim. Ha? Naamak ka talaga ti hustong augali man niya. Saan lang adjust a babaero ka? Manyak ka pa'y. Jonah? Gapulaang ta saan mo nga amo asyak ti kachat mo? Agsan kakit din iti naked kas kadaan niya dita? Ha? Tapno pa nga'y ayom iti babae? Siguro. Kas jay ti inaramid mo kadagiti naglabas a babae man niya. Jonah? Sana bale. Imayak lang ditoy. Tapno ibagak da ito'y kan ka. Panawan kan! Ay, sana Jonah. Pangasim. Diyak mga minamo asi kagayam ti kacachat ko. Sumardang ka man? Dami account lagayam ti makatiklokan ka, salbag ka? Ha? Di ka man langan? Awanan. Jak lapat yan day ta alwam pare. Awan paray. Awanan. Pinanawan na ko ni Jonah. Anya? Pinanawan na kan? Awan paray. Diyak laim pagarap. Nga isumagayam ti kacachat ko. Sus, agore ka man. Jak maawatan ti pagbagam pare. Kwa paray. Inaramid na lagayam day jay nga account. Tapno matiklo na kita raramidag. Siyak mitatanga. Inchachat ko mat. Nagsisindak pa iti picture ko paray. Diyak amo ngay sumagayam. Saus. Awan ang road. Sana nagkuriti kinababayron pare. Ay, naawan mo. Talaga nauma kanya ako ni Jonah. Uray agpakpakasi Awanan na talaga pare. Pare. Agore ka. Denggan lang pare. Amon pare, maaglaang nga minti babae ang makaanos iti kasken ka. Impaturay mo met nga minti kinababaerom. Anya nga ita. Awan lang arot ti uray may saan nakaanos ken ka. Pagbabaw yati naramid ko pare. Agbabawi ka ang naladawan pare. Ibagbagam idi nga awanen panagayat mo kin ni Jonah. Gaputaan tan babaem. Itatapi nanawan na ka, sangitam. Ay, sos, no di ka ba'y kidimaag, Oray, sakitan tinakam mo, pudno mo ti bagbagak pare. Pare Carlaw. Ay, pudno timbaga tigayim mo kan ka. Maag ka. Ninanang mate. Di kanto mga minmapnak iti may sa babay. Nagsingpot ni Jonah. Oray saan kayo pa'y nagkasar. Ar-aramiden na amay na pagrebengan ti may sang asawa. Ngam anya nga itinaramid mau. Nanang. Di ka ba no mayagsin na ay dito'y balay si katunyo.
Basol mo matlang, no apay akasta tinapasamakan ka. Day tanto ka kinababairaw, salbag ka. Ikarik nanang, agbalbaliw ako. Ay san? San ka ngagbalbalew? Ah, Agornong kakit dia iti ado a babae. Ay, dami account lagayam ti makatikloken ka. No saan pa'y nga inaramid ni Jonaken katikasta. Tol-toloy mo lata. Iso nga ita, gondaway mo ti ag babae, uray manaw! anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Taraban. Anya Laki din. Ay na, makapakatawa mati istoryam lo siya anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Met, kas kunada nga rod, laughter is the best medicine. Ang di yo manan sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat nga min lo siya anak ko. Mabit lang lumabas tan iti paraangan da kurasaon. Mga no panunutin da nga isuda tikat katawaan ta. Anya kay laki din aya tatang. Anya kumanga iti bibiyang tayo kadakwada. Sa may awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang Met iti paraangan da. Ay, di tay amo ti taray ti kapanunutan dagita kaaruba tayaw, anak ko. Sino ti tantan-awam, kurason, bakit? Masino kumapay? Dagiti kagurgurak akaro ba tayo Aywan, dalo siya kan tata Jose ti lumabas. Ay, nagmayat kit di ti kakatawaan na itay limabas na di ti paraangan tayo. Amang ano data matikat katawaan da. Iso matikunak, agasam ngay, tanagpigsa ti katawa da itay. Talaga natangsit dagita tattawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amukon. Anya ti amomon lakay? Adda tinapanunot ko nga aramidan ta, bakit? Anya ngay dayta na panunot mo. Anyang aminin tayo ko ng mga ibagam kanyak, nanang. An-anwan nyo dagiti kawayan nga insang putyaw, rulay anak. Basta, adda pangusaran mi kadagita, nanang. Anya, Di ulatan bibiyangan, nanang. awan mo't mariper dito'y balay. Anya kay lakit din, ay nanang. Nagdagulit kayo, matain. Mas daawak lang amen. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin nyo nga aramidon iti asawam. Anya timbaga ni nanang mo kun ka itay, Rolly? Salsaludsuden na, noan anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen, Anya nga ro timbagam kun kwa na. di ka madanagan. San ko nga imbaga kininanang ti plano ta? Narigatan, ang mga nukontrain namanin. Ay sigurado day ta Ni nanang pailang matikunam. Kontraan na la amin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rugyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge kon ti flashlight. Tapno adda aramatan ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak aminan na masapol ta. Nasaysaya at no kasta. Ha? Kita laang no sa dino ti pagnaan dagita ka aroba. No maalada ng ti paraangan tayo.
Nakitam ka de, dagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay unay kan Lucia. Saan ka rin nga imbagakkan ka? Adi nakawagan iti bonita. Buni, kunamlata na. O sige, boni nga rudan ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka diti ibagbagak? Una, nakitak day jay. Sa bali nga rudi agparparik na kanyak. Anya day tang agparparik na ken ka aya, friend. Panagkunak kat plano da, nga aladan ti paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Un nga rod. Ang sapay ko ma, ta saan nga pudnaw ti atap ko. Kan may sa, iti anya kumaaga po nga aladan da, friend. Adda siguro nang ngagda, adi da nagustuhan. Amomot dagita nga agasawa. Sensitive da launay. Rabiin, ngam adda kayo pay laang dito yuruar. Role, corazon. Anya ti silsilawan nyo aya. Anya ti aramidan nyo dito ruar, nanang? Nakitak nga men nga adda ag silsilaw. Iso ari muarak. Takayat ko ang makita no anya. Anya kay lakid din aya nanang. Imbis nga ginana kayo, tarabin. Huwag nga rod, saan arong bangag puyat kayo? Haguray kayo. Di yu ibaga nga aladan nyo ti paraangan tayaw. Iso talaga ti plano mi nanang. Anya? Sa dino nga ro ti pagnaandag iti karo ba tayo no aladan nyo mat ti paraangan tayo. Kat amoyo mat adito iti dalanda. Ay kat diskartida maten ano sa dino ti pagnaanda. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka. Corazon bakit? Kita ti inaramid ta nga alad. Panagkunak, epektibo day tang. Anya kalakit din na ya bakit? Sigurado daytan. Sigurado ang masorpresa nagiti tangsit aka aruba no makita dati alad. Awanan ti pagnaanda. Gonggo nada. Ang damat ni nanang di tarwar. Anya nga itar aramidan na di tabigbigat. Anya kumapay. Napana siguro kinita ti alad nga inaramid tang. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawa am Rolly. Amangan ki din no plano na apaikat ti inaramid tang alad. Naglukon dagi jay nga gasawa. Napandaki di inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako na ako. Nay, nanang. Kita nyo matialan nga inaramid mi iti asawak. Anya kay lakid din aya, Rolay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katwen, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayaw. Ay sana po doon ta. Saan da kayo aguraan dagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin. Saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Ammom anak ko. Nasayaat dagiti karuba tayo. Panagkunak ket da kayong agasawa ti ayan ti parikot. Naibusmet gaya man ti asukar tayaw, Lucia anak. Mabalin ka di nga ibawon ka agumatang. Day tala ang gayam, tatang. Anya ti ipagatang yu aya. Gumatang ka mo tin iti tinapay. Tapno ada ikapi tayaw. Anya pa'y, tatang. Day talaeng. Adto iti igatang mau. Ay na, idulin nyo kit di ti kakaiso akwar tayo, tatang. Adda pa'y mati kwartak dito Iso pa'y laang ati igatang ko. Sigurado ka kaday, anak? Wen, nagsweldo kami di kalman. Iso nga, adda pa'y laang ti kwartak dito'y, tatang. Malangaraw, ingkan. Agawaam ta makakapkapi account.
Oh, Lucia, sa dino ti papanam? Mapanak ko magumatang, Bonnie. Ay na, awanan ti pagnaan dita. Awanon? Anyat kaya't masawan, friend. Inaladan mo't nga may da kurason, ti paraangan da. Anya? Wan, naklatak nga ron ito'y bigat. Tawam mo't ti mabalin na pagnaan da tao. Sapay, nagngato ti naramid da nga alad. Anya lakit din dagita nga agasawa, aya. Talaga samot nga aguuyong da. Uwang nga rod, nalipatan da siguro. Nga itilikudan ti balay me, ti dalan da no mapanda iti bangkag da. Anyamot nga tati marik na da, no ti dalan damot ti aladan tayo, friend. Ay kat, as usual makiapa da manen. No siyak ti sika. Ano sampay laang ti magna iti ayandaan ti magda. Adayo, ngam at least, saan da nga aladan ti pagnaan. Nay, apay nga itakala ang anak. Nabayagan ka mo tagim matang, kat asidag lang mo ti istor. Wan ta iti ayandaan ti magna tinagnaak, tatang. Apay nga ijay pay lang mo tinagnaam. Asidag kumano iti ayanda ko rason tinagnaam. Awanan ti dalan ijay, tatang. Anya? Awanan ta inaladan ti lukong agasawa. Iti anya kumaga po nga aladan da. Kat amu damit nga adu tayo magmag na ijay. Amo pa'y katakwada, tatang. Awan mat nga rod ti karbangan tayo nga agreklamo, tad dagadamat nga minday jay, tatang. Ay, una yun dagita nga agasawa. Anya ti aramidam, nanang. Dadadaulam mo ti alad nga inaramid me. Sana nasaya ti kasta kapanunutan niyo, kurason, anak. Ay nanang, no awan ti daddo mga aramidan niyo, maturog kay latan. Sana day taalad nga inaramid mi ti pagtripan niyo. Ay na, di kay kumaagbalin adaakas kadagiti karro ba tayo. Taintun tsimpo ti rigat, isuda ti adada at tumulong kada tayo. Tulong? Asino tinangibaga ka sa pulak ti tulong dagita karro ba? Ay anya kalakit din, aya. Ay basta, sardagan nyo day tararamidin nyo. Tano saan, ipulong kayo ka ni Role. Imbaga ni Corazon, adanda niyo kano inikati alad, nanang. Wana, tapna da pagnandag iti karro ba? Anya kayo matananang? Iso nga rod nga inaladan mi? Tapno awan ti pagnaanda? Apay adadagalin nyo? Na Maminsan pa yung aramidan nyo ti kasta. Apay, anya ti aramidam? Basta, di yu dadagalan ti alad. Kay kumaagar aramid iti pakaibarbarangayan yo, Role. Ikatan yo ti alad iti parangan tayo, tapno adda pagnaandag iti karro ba? Ay, dahi tatisan ang mapasamak, nanang. Kaya tsuka di man ti sumango iti barangay hall? Di kay mabain kan ni kapitan? Iten niya kumaga pong agreklamo da. Kat daga tayo mati inaladan mi, nanang. Anya? Ulitag, nanang. Daga tayo ti inaladan mi. Uray no dagatayaw. Panunutan nyo kumama ti pagimbagan ti padayo at tao. Huston, nanang. Nagadun nga imbagayo. Kasano nga road no dumtang to matigundaway adi na kay palubusan dagiti karuba amag na iti paraangan da. Oh, kabailan nyo ayah ti tumayab. Inaladan nyo matgayam ti likodan ti balayo, Bonnie, friend. Wan, tadi dalan da kurason no mapanday di bangkag da. Anya? Katap no marik na damot ati narik na tayo. Idi inaladan da ti paraangan da. Anya nga tano, kastama ti aramidan me. Wan, tapno agnakam da. Laklakayan kan bakbakatan dan. Ngam kastapay lang ti aramidan da. Para makita no kabailan da ti tumayab. Si kakit dimat, friend. Mun gayam, amo ka din ni Auntie Marta ti inaramid ti anak kan manugang na? Katuwa na.
Ta iti ayan da kurason ti pagnanaudan ni Auntie Marta. No apay adi na idalapdan. Ay na, uray ni Auntie Marta, saan da nga ipangpangag. Ni Auntie Marta mismo tinangibaga idi na minsan nagsabat kami iji paradaan. Kaasimat nga rodan ni Auntie Marta a mairamraman iti kalokwan dagita at tao, friend. Rumor ka kadi, Rolay, lakay. Wan, mapanak iti bangkag ta. Nabayag matan asaan ko apinasyar dagiti mulak. Sumurot akon Awan mo't lati aramida mi jay. Dito'y kalangan balay. Agdalos ka, kanaglaba ka. Nakapaglabaak mo tin Ay kat manggita ka iti mabalin mong aramidan Wano saan? Agluto kalangan iti pangaldawan tayo. Ang damot ni Nanang. Anya kalaki, dinaya bakit? Adayo anayim imas tilutom ngam tiluto ni Nanang. Anya? Nagawid ka mat adagos, Rolly, lakay. Kumusta ngay dagiti mulam? Ay, sana ka nakadanon iti bangkag tayo, kurason. Kasanumad ngamin, naaladan mo ti dalan tayo iti likodan ti balay da bonita. Anya? Ay, No kasta. Awan ti pagnaam ta inaladan da bonita ti likodan ti balayda. Husto akkaday. wen nga rod Nanang. Masuro na kiti day di atao. Amuda lang aruda na sipod pa'y kati di ti dalan me. Daytan ti ibagbagak, anak ko. Daytan ti bunga ti dakas nga arami, Joe. No anyaman ti marikrik nam ita, kasta mo ti marikrik na dagiti karuba, idi inaladan nyo ti paraangan tayo adalanda. Nanang, Malaa, ag-practice kayon atumayab. Iti kasta, saan amasapol amag na kayo iti paraangan, wano iti likodan ti balay da bonita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Atara Maray, isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hay, mayat. Nay, anya day taramraman ng Uncle Claraw? Suka. Anya laki day ng Uncle Claraw. Ramanan na amin na makita na. Rin naman naklag no na alsamela dahi ta suka. Suka nga raw di nalsam. Mabisinak Kasla kayat ko ti mangan, mokong. Ay kat, inka mga anin Uncle. Narigat ti mabisinan. Portaman, kanakan. Igatan ko iti kanek. Ay. Sakpay mo't laeng ti pagdawatan nyo ngawan ti makukwarta na, Uncle. Sapay mabisina kun. Kasla fried chicken, ti panagkitakan ka. Anya? Ay, bastos! Apay nga inagkam ti pingping kaw, Claraw. Ay, rin naman naklaan. Noon niya tiraman ti pingping mo, Marcelina. Ay, sinalbag ka. Ay, anay ko. Pinagtapis ka ngay. Awanan ka iti baing. Agtatakaw ka iti agak. Ay, anay ko manen. Husto na. Ay, napirsay san tilapayag ko. Ulitin pa'y maminsan tinaramin mo. Pusyak amain ang ipon ba? Anya? Basol mo mo't laeng. Ano tinapis na kanina na Marcelina, Uncle Claraw? Rin naman naklaan mo ti pingping na noon niya tiraman na. Kahit, anya nga'y tiraman ti pingping ni Nana Marcelina, Uncle. Ay, napgad. Anya? Napgad? Apa na kunayo napgad, Uncle Claraw? Ay, jaysa matling et na tinaramanak. Anya? Agmer-merienda kamot dito'y tersena, bet. Wen tata klaro. Kalkalpas ko lang amin ang naglaba, iso nga imayak nagmerienda dito tersina.
Ramanak man, dahito yung inomam ako. Ay. Ay, Itangad mo mo't tantin inom magtataklaro. soft drinks mo't gayam. Nagsamit. Makuton ti bito ka. Anya, amom lang nga din a soft drinks tid inom magtataklaro. Ay, kas tagayam ti raman na. Kas laraman ti soft drinks. Ay, bayadam dahi ti a soft drink. Jak kayat nga inuman, tanaab-abam mo ti bote. Naku na bayadak. Rinamanak lang mat no niya ti raman na. Kat soft drink mo't gayam. Anya? Apay nga reklamo ni Beth ita iji tersina, Uncle Claraw. Jak man amukan ko ana. Di kan agin di amaw, Uncle Claraw. At dalaki di inaramid mo, pinagbabawal na tiknik. Anya api nagbabawal at teknik. Rin naman ang laki di pingping ni Beth Iso nga reklamo itay, Uncle. Saan mataka-anakan? Rinamanak lang gimirmiryendaan na anak kabote. Kahit anya nga iti naramanam, Uncle Claraw. Soft drinks mo't gayam. Anya laki dahin, Uncle. Amom lang aro din tiraman ti soft drinks. Agpalaw kayo manain ako nak. Aglak-lako kagayam iti banana kyo delya. Wen tataklaro. Naimas mo't laday ta. Naimas tataklaro. Ayat raman na ngay. Basta, naimas ti banana kyo, tataklaro. Nang runa no kaluto. Ay, ramanak man, no anya ti raman na. Ay. Bayadam day takinan mo, tataklaro. Nagsamit. Makapadiabetes. Bayadam nga rud tataklaro. Apay abayadak ngay katrina manak lang, mat. No anya ti raman, ti banana kyom. Ay saan mabalin, tataklaro? Nasken abayadam ti banana kyo. Fritis lang day jay. Iso nga awan bayad na Anya? Siyak ti siningir ni Delia iti lako na banana kyaw, Uncle Claraw. Di ka kanumot nagbayad. Apay binayadam kat fritis day jay. Rinamanak lang no anya ti raman ti banana kyo. Awan ka no ti free taste, Uncle. Ada? Awan ka no nga road, Uncle. Ay, ada kunak nga rodin ni. Asinaw, tinag ko na mabalin ti free taste. Itilago ni Delia banana kyaw. Siyak! Ada libre araman. Kunak kan kwa na. Anya laki dahin, Uncle. Dinto pa'y ibagajaglak-lako iti banana kyaw nga da free taste na. Si kanto laki dahin na customer laay. Ay na. Mayat ti agkapay. Makapabang arik na. Madama kamot nga kap-kapi dito itirsena, Marcelina. Wan, Claraw. Anya day ta kapim. Imported. Saan? Ginatang ko lang ijay tirsina ni Sweetie Dems. Anya romantic kape. Napaay. Nan, umigo pak man iti kapim. Ay. Sinalbag ka, Claraw. Kinapimatan ti kap-kapyal. Ay, naimas gayam. Naimas tarupam. Ay, anay ko. Apay ngagkatos ka ngay, Marcelina. Di ka lagbabaing. Makikap-kapi ka iti saan mumot akapay. Ay, rin naman lang. No, niya ti romantic kape. Ay, anay. Ay, di ka man, Claraw. Laklakayan kan. Di mo pailaan mo ti romantic kapay. Ay, salbag ka. Kukwa mo day ta kapay. Inab-aba mo ti basaw. Ay. Apengil ilutom day tatuktok mau, Uncle Claraw. Ay, nasakit mo kong. Apay nasakit. Kinatusanak ni Marcelina. Kasla bato ti katangkan jara may naanang katos kaniyak. Anya nga min ayati naramid mau, Uncle. Rinamanak la ti kapkapyen na. Nagpungtot maten. Anya laki din. Inaramid mo ba na yun dyan pinagbabawal atik na Managraman ka talaga, Uncle. Ay, soft drinks ko ma. Ay kat gumatang ka tapno makaraman ka iti soft drinks, tataklaro. Kaya ko libre soft drinks. Ay awan itan ti libre, gumatang ka tapno makaraman ka. Oray, tinapay la ko mga dapalaman na. Nabayaga pa na, wala jak nakaramraman iti tinapay. Ay, kit-kita man ti tinapay nga gigamak tataklaro. Anya klase tinapay day tabet. Munay,
Ay, nagdakkel mo tanday tamunay. Ha? Ramanak manday tamunay mo, bet. Nagdadakkel mo tanday ta. Saan na mabalin, Tata Claro? Gumatang kamot a iti munay akanam. Ay, day tangarod munay mo ti kayat ko. Di ta ka man langan? Imadayaw moten. Awan mo't dakes ngayon bagak. Dumaw daw atak mo't lay ti munay. Marcelina! Ay, banyas! Apay nakigtot ka, kat inawagan nak pa iti banyas. Ay, sinalbag ka! Apay asimrak ka dito'y balay. Nakalukat ngamin ti redaw mo. Iso am simre ka kon. Anya, Nasayop ko nga minanaimas ti lotlotwem. pinakbag tilot-lutwag. Saan pa'y analutaw? Nan, ramanak mano naimas mutlaang. Anya, ramanam, asan pa'y analutaw? Ramanak narod no naimas mutla ti timpla na. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam, klaraw. Nangalaam iti karbangam nga umay agraman iti lot-lotwag. Si kamot. Kaslawan ti nagkadkadwaan ta. Anya ti kayat mo asawan? Nag-boyfriend. Kan nag-girlfriend tamot idi ununana. Tukak! Oh, saan kitin? Idi day ta, kan may salang nga aldaw anaadaan tayo ti relasyon. Wan at anak i-boyfriend ka iti sabali. Ngam na tayo mat, nalipatan na tinagangas. Ha? Ay pumanaw kakit dahin, klaro. Isabwag ko kan katilot-lotwag makitam. Saan Di mo aramidan day ta? Pumanaw ka nga rudan, no di mo kayat asikatilotwag, salbag ka! Yay! Itay ka pa nagsinsin na ay, Angkal. Apay aya. Makmakan ko ma. Mapisin ka manain, Angkal. Muna rod. Managbis-bisi na ka talaga. Ay, kwa. No kayat mau, mapantalangan maki-birthday, Angkal. Ay, sa dino. Ijay kabang-ibang abarangay, Angkal. Agkasanga ijay putot ni Manong Laray. Sino day talari? Ni ngay Manong Laray nga ex-convict. Nakarwargaya man iti pagbaludan ni Lari. Uy, Angkal. Mapanta maki-birthday. Tapno malanitan day ta buksit mau. Ay, anya pailat aramidan tangay mo kong. Inta na Mala, mapantang rodan, Uncle Claro. Nagadumata sa nga ilid Unyag paiso, Angkal. Nagadaw ti sa nga ilida. Inimbitaran da kakadi mo kong. Saan? Naamuak laeng ngagpasken ni Manong Laring ex-convict. Umay talatan ata na amuan tamot nga raw. Sa bagay bitaran tan ti bagbagita. Ay, umay ka. Ije kusina ti papananta. Naghimas talaga. Naghimas. Uncle, di mo unay tagraman Kitkitain da kanda kitaglut-luto ni. Naimas ti lotoyo kakabsat. Saan da ngagtagtagari, Uncle? Apay nga min makiramraman ka itilot-lutun da. Ramanak nga ron no naluton ti sidaan. Ramanak man da ito'y malutluto at tabtaba. Ay, mas. Huston, Uncle. Ay, da ito'y pa'y malutluto. Da ito'y pa'y... naimas. Naluton sa daytan aputahe Uncle, ramanamot amin na naputay. Nagawitan. Api nga gawid tan. Ay, nabsuga ko namang ramraman kadagiti malutluto aputahe. Anggal, umasidagan ni Manong Laray. Langan natin makaungungay. Ha? Anya ti kahit asawan da ito'y tata. Rinaman namat amin ang dagiti malutluto. Anya lakit din ni Lari. Di ka din may lasin. Siyak ni Tata maklaro. Anya kumano si kan ni Tata Claro? Jack kayat tinaramid mo. Kwa. Impasig ko lang ti bagik. Gapotama mo ka, Lari. Panang bastos tinaramid mo! Day, dinanog na, Lari. Tapno agnagam ka. Daytoy pay. Ay, matay akon. Ala,
pumanaw kayon. Jak kayat amakita ti panagrup-rup ayo. Panaw! Umanaw ka din. Nagsakitin pero abagik mo kong. Ay. Basol mo matlaang, Uncle. Anawaan kang di ka matagpaanawa. Ay, mapantala ko mamakipangan yung makiramraman ka matan kadagiti kusiniraw. Nagtanang ka kumalaang, Uncle Claro. Amoy lang arudin nga ex-convict niya nagpapaskain. Ay, yakmat namdamahin na kas deti mapasama ka niya. Baliwan yon ti kasta nga ramid yaw, tapno saan kayo may sagsagmak. Ay, mo kong agbalbali wakon. Anay ko. Leksyon kada kayon dayta, Uncle Claro. Managraman kayon tumit nga main. Oh, anya nga ita. Pinaramanan da kayon iti left and right adanaw. Ala pamagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Managraman! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Ay, wag gayam. Inton umay ay Sabado ti aldaw ti panagdadalos iti kalsada. Bakit? Unag pa'y siyaw lakay. Sino nga iti mapan kadata? Ay, sika Angam no, mayat to na ito sikikaon. Saktaon. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan kadata. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay, wine. Sapay naglalaing na agririn mo kwa. Noon nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay, naapaw. Adda kayo pa ilang ito isang wanan ti balayaw, kagawad. Ha? Nagmayat pa ilang, ti pa nagkapkapi yamay. Kawan! Kung naman no itangal daw ti pa nagdalos tayo ti kalsada, kagawad. Kawan pun siyaw. Itangal daw. Umuna kay latan iji pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw, kalpasan ti panagkapik. Sige nga raw, kagawad. Sumaruno kayaw. Wan pun siyaw. Di kay madanagan. Umayak nga umay. Anya? Nalabsam ni kagawad nga agkap-kape pay laang ije balayda? Waing, kuna laki din no iso ti mangidaulo kada tayaw. Sa magayam. At dapay lang ijay mo, nagmati di 4 na tiyaw. Nagmati igupan na iti kapay. Una yan ni kagawad. Baring ano po nung umainton maramdaman? Patsyo mo dayjay. Mamati aktulangan no addan asim mangpert. Ngam no kastalaang asao-sao. Ultimo. Wang nga raw. Nuapay makas yan ni kagawad. Tunggal adda activity tayo dito'y purok tayo. Imbis nga iso kumati mangidaulo. Samay. Kagawad nga raw di dunya. Sikam. Day. Apa yan? Anyat orasan ngam awan pailang ni kagawad nita. Wang nga raw nana. Naku nana itay asumaranaw. Ngam awamutay. Hay, awan, agdalos tayo latan Saan tayon anam namaan nga umay dayjay? Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay nauna yan. Kanayon met. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod anya ngay ngarod kat kagawad. Baybay antayon Ay sana mabalin San aga po ta kagawad kat kas giant teraramiden na. Pagsasawak dayjay kung aktuma. Uray pa'y kagawad, uno presidente. Pagsasawak nagsasadot damat ngamin.
kitain nyo. Nalpasan ti pa nagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asi mangpet. Ay, wan nga rod. No anya ay ati nakakumikuman namanen. Ay, masabat ko day jay. Baybay amon bakla. Sana bale, nalpas mutin ti panagdalos tayo. Well, may di naman alawas. Iso, tinagko na nga iso ti mangida ulo kada tayo. Ngem iso ti awan. Ay nabay amon. Ang mga nuag sinung bat kayo pa'y. Gapula ang iti saan na ayo umay. Ya, saan nga may nikagawad ni tapakay? Saan nga road lakay? Urayan mi lakit dain. Ngam saan mat nga imay. Ay, ada siguro nakpanan na Awan! Tanalabsan ni Punsyo itay bigat ang nagmayat ka na ti panagkapi na isangwanan ti balayda. Kan imbaga na ka na sumarunaw. Ngamawan mag. Ibaga na nga iso ti mangida ulaw ang isumat ti awan. Wan nga raw lakay. Ay na, nukas jay na kanayaon. Saan kun ngay butos inton umay apa nagpipilay. Ay uray siya. Anayamot kas dya kagawan. Agsadot sa daut. Ang amdo na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabaling nga awan. Nasaya at nasabat kayo kagawad. Ha? Agur-uray kami nga umay kayo idi nagdalos kami ijay kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha. Imbaga kinipunsyo sumaruno ngumjak meten nakaumay. Ha? Idinalpasak ang nagkape. Nay, naiturog kumeten. Anya? Makapatuglap mat gayam jay kape akinapit. Isu asaan ako na nakaumay. Saan na bale? Umayak to, inton sumarunong agdalos tayaw. Promise! Anya? Isalbag ang kagawad. Nay, apayan nakasta ti bagbagam doon na. Mabuisitak nga rod. Agasam, kunananay. Isu kanu asaan anak ko umay idinagdalos tayo, gapo ta nakatuglap kanu kalpasan ti panagkapena. Anya? Kasta timbaga naking ka? Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Ay, makadadaol iti aldaw. Ay, nyamot din ni kagawat. Samot nga no tiras rason na tiyaw. Un nga rod, nga mala para makita inton umay apa nagbubutos, nupilyan pay laeng dagiti tattao ngay butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may ta makaturturuak intong pa nagbubutos. Una, tapno maamiris na dayjay ngay bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kin ni Duna. Wang kanaw nana, nakaturog kanaw, kalpasan ti pa nagkapi na. Iso asaanin na nakaumay yung nagdalosan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Anya matang ti kasjay apa nagras-rason na. Wang nga raw. Kaslamot din ubing ni Duna kasarsarita na. Takas jay timbaga na. Irwam na ati kasjay nga ugali na. Kita no dapay mayat amang ibutos ken kuana. Inton umay apa nagpipilay. Ay, nusyak na. Talaga saan ko nga ibutos ni kagawad nita. Saan mo anasaya? Ati ugali na. Ti awanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo, ta makatugtoglap. Una yan. Wan, dayta timbaga na kanyak idinaminsan anasabat ko. Awan sir, bina akagawan. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sa nabali umadanin ti panagpipili. Oray siya, jak kayatin nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot, kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kung tulang dayjay. Talaga ang makangagkanyak.
pagayam manan maangay a clean up drive inton umay alawas. Wen ka nga road, ngam jak makaumay. Adda na patag apagnak ijay nga aldaw. Kasta ya, uray siya, sana mamapan. Bareng no makapandana na isingken bakla, tapno addamot kadwada nga agdalos. Mapangkanukin ni kagawan. Nasaya at no kasta. Mapan tamo na nga umadanin ti panagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Kaway, uray asino politician Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y kat gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya. Sanan. Ay, uray siya. Saan ko talaga nga ibutos? Uray agan anaw, pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawan. Ada kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha, nana, makitak ngamen, kat ano ti agkaiwara a basura. Isuan nagalak mo iti sako. Sako, ti agpidot. Ay na, itaman pa'y ngar-aramidam day ta kagawan. Gapo ka day ta umadanin ti panagpipilay. Ha, saan mat, nana? Sigod mo't nga aramidak day to'y sana ya. Anya sigod nga pagbagamot kagawan. Ay na, uray agan ano kay ta. Sanda ka akayat ngay butos. Mawatam. Ha, ay ni nanamat. Agpidpido taklang ngarudan iti basura dito sangwanan ti balayaw. Ngam kasta pa'y laang ti bagayaw. Iday sa nakastatar aramidam. No panagdadalaws. Ibagam asaan ka nakaumay, gaputa nakatuglap ka. Sa ita, ultimo mutin dito'y arubayan may. O may kakit day, nagpidot iti basura. Kanya lakit day. Ay na, agin sisingpit man ni kagawan. Kaputa umadaning ti panagbubutaos. Wan nga roda. Saan namot asigod ngar aramiden ti kasjay? Uray agad anaw. Diyak kaya nga ibutaos. Ay uray siya. Diyak kayatin nga ibutos ni Nita. Sa laagin gagagat ita. Nga miday, sadot namin nasagaw. Ay unayan na diya kagawad. Ay, uray pa'y umay diti unag ti balay nga agdalaos. Diyak latay butaos. Napan ni kagawad nita, ijay sangwanan ti balayo ko ng bakla. Wen, imay nga da imot na asa ko, agpidpidot iti basura. Itaman pa'y ngar aramiden na dayta. Agpakpakitang gilas, Ta umadanin ti panagpipili. Ay na, uray agan diyak kayatin nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At dayamot kagawad asaan ang makatrabaho, gapulaang ta nakatuglap. Naimbag ta saan nga imay dito'y balay. Ay, urayem ang mga nuumay inton bigan. Ni, da kayo gayam kagawad, at damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na, umayak ko magtabas dito isang wanan ti balayaw. Nasamak ngamin ka. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabailakmat nga ramidan kat. Ay nakagawad, agbambanog ka laang. Bay amon nga uray na samak. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadanin ti eleksyon. Agin gagagat kay manan ako na. Nagsakit matanday ta pa nagsasaum daw na. Saan kumamot akasta Anya? Apay, namnamaan nyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunag kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibutos? Aniya? Wan punsyaw. Dalusak kumaday to'y sango ti balay yukat. Amok ngamin amakumikom kayo. Isuasaan nyo ang masango at dalusan.
Pau! Nagana sa inyo. Ang lalaki day. Naimbag man, tasang kayo nga agtuglag. Ha? Araramidan nyo lang dayta. Tati kaya iyaw, kaibotos da kayo manay, dagiti bumarangay. Ngam nagbigdot kayaw, oh. Aniya? No ti pa nagkunayaw. Kat maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigdot kayaw. Kagawad. Sakay mo na singpo, ita pa nagbubuotos, oh. Intom malpas iti eleksyon, agtugtuglop kayo manay. Ay ure awam Aniya? wine, oh. Awan serbileta kinagagayaw. Tadala ang mitsimpo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna, isagsagot ka na kayaw, ti Danmarts YouTube channel. At yaman kabay, itingkay, Manang Tarabay.